أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. أما بعد. Bugünkü dersimiz Talat Harb. Bu zamandaki Mısır vatanperverlerinin dersi. يرتبط اسم طلعت حرب في تاريخ مصر باستقلال مصر الاقتصادي. Talat Harb'nin ismi Mısır tarihida Mısır'ın iqtisadi mustaqilligi bilan bog'langan va tahrir iqtisodi Misr min as-saytarat al-ajnabiyya. Misr iqtisodini chet elliklar kontrolligidan ozod qilishga bog'langan. ومن هنا من مشاهدين يضعه البعض من الكتاب في مصاف أعظم الشخصيات في تاريخ مصر الحديث والأبطال الوطنيين. من هنا من مشاهدين بعض yazgıçılar Talat Harb'ni Mısır'ın yakın zaman tarihindeki en büyük şahslar qatarıga tizdi ve vatanperver kahramonlar qatarıga tizdi. ونحن ندرك أهمية طلعت حرب. biz Talat Harb'nin mühim şahs ekanligini yoki ahamiyatini tushunib yetamiz. فإن اقتصاد مصر في ذلك الحين كان واقعا تحت سيطرة الأجانب. فإن الجمشة çünkü Mısır iqtisadi aşı çağlarda chet elliklarning yoki ajnabilarninki kontrollik ostiga tushib qolgan. فقد كانوا يملكون مساحات كبيرة من الأراضي المصرية. مثلا أولا مصر زمندن كان كلام زملانı إيليتة. شو إقدارتلق قلته. شو يجيبوغان. كانت تصل إلى نصف الأراضي المصرية. مصر زمنن يرمغا يبتدأ شو. شتلقلا يجلوغان زملا. وكان متوسط ما يملكه الأجنبي من الأراضي 79 فدانا مقابل فدانين وثلث فدان يملكها المصري. أجنبي يجيبوغان زملانın ortalaması orta hesapsak ecnebi 79 mo feddan demiş mo yakınması 79 mo zımıda iyi olsa orta hesapta Mısırlık 2 mo ve 3'ten 1 mo'ga ega bo'libdi. وفي الوقت نفسه aynı zamanda كان الأجانب يملكون معظم المشروعات الصناعية والتجارية. Ticari ve sanayi çoğu kuruluşların hammini egilaytdi. Çetellikler. حيث كان نصيب رؤوس الأموال الأجنبية في هذه الشركات أشون şirketlerde chet el meblağının egilgan nasibisi 61 milyon cüneyge yetibdi. Muqabil 6 milyon fakat yemlikuha el-Mısriyun. Mısırlıklar fakat 6 milyon cüney egellaydi. وقد استغل الأجانب هذه السيطرة في التحكم في حياة المصريين الاقتصادية وتكبيلهم بالديون ونزع ملكية الأراضي التي يملكونها. أجنبي لا مشو زمن غوغان خصوصا كنترول قدم قدام فايدلاندي استغل ديان قدام فايدلاندي في التحكم لماذا مصرلقلارning iqtisodiy hayotiga egolish yoki ashuni o'ynatish kontrollik qilishda foydalandi va takbilihim biddiyun va ularni qarzga bo'g'ab qo'yishda takbil degan bog'lash qo'lga qo'ysa qo'yash masalan bo'g'ash demandi va nasa mulkiyatul aradi allati yamlikuna misrliklar igdorchilik qilgan zaminning igdorchiligini ulardan tortib olishda undan foydalandi. وقد دفع ذلك الوطنيين إلى التفكير في إنشاء بنك مصري وطني تكون مهمته تخليص الأراضي من يد الأجانب. أش أهوالله وطن perverlerini zimillarını ecnebilerinin kolunun tartılışına özüsüge vazif kılıp yüklaydıgan yani vazifesi zimillarını çetelliklerden tartılışına közleydigan bir vatanperver banka kuruş meselesinde oyunlaşta elip baderi. Muzna oyunsaldı. Ve müsaadetul Mısriyin ala temvil inşa şirket ticariye ve sanayiye. Yani Mısırlıklarını sanayi ve ticari şirketlerini kuruşta meblağ sepirdiğen işlerde Mısırlıklara yardım kılıdığan bank kuruşta oyunlandığan kıldırı. واستثمار أموالهم في المشروعات النافعة ومال ملكلرنا فايدلق
Meşruanın yok uzatkenler. Faydalı kuruluş, faydalı ticaretlerde östürüşke yardım kılan banka kurmak şerif. Fakat jara hada tefkir fi inşa bank Mısri fi etna thawratul Arabiyye. Muşunda işlağa yardım kılan Mısır ruhini kuvvetleyen şu bir Mısırçı banka kuruş uye Arabi inqilabı devirden tartıp o'tirib chiqqanday. Bunda o'y bo'lgan. Arabi inqilobi degan mush vaqtdan ilgari bo'lgan bir inqilob. Misrda bo'lgan. ولكن الفكرة ماتت بعد احتلال بريطانيا لمصر في سنة 1882. لكن 1882 yılı İngilizce Mısır'ına besağından keyin bu oy asla şu caiz kılınıp kalgan, ölüp kalgan. Ala enne fikret inşaal bank şundak mı banka kuruş bu oy banka kuruşki şu oy fikir vallat turavdul vataniyin al Mısriyin. Yani la Mısır'daki vatanperverlerini kızıktırıp tüdedi. Turavd diyen kızıktırdı diyen manda. Turavd fataha an nefsi kad şagafaha hubba. خصوصا بعد أزمة مالية حدثت في عام 1907. بلما منطقة التنجيلة يزبرجان مالي كريزس بوغنن كين تخمو مصرلق vatanperverler kayıt oylanışlı başladı. كانت من نتيجتها مش كريزن نتيجة بوغاندسة أن استطاعت البنوك الأجنبية نزع ملكية أراضي قدرها 1,100,000 فدان فيما بين سنتي 1907 و 1913. مش كريزن نتيجة çet-el bankaları 1913 yılı 1917 yıl aralığında 1,600,000 moz zeminin igdaçlığını Mısırlıqlardan tatip edilip boğan. Fateceddedet dava. Şunu olan Mısır bankasını kuruş çağırtı kayıtı yanılandı. Şu yakın gibi. Sen tarafı. Yunqid iqtisad al-bilad min yed al-ajanibi. Mısır bankası diyarımızın iqtisadını, Mısır'ın iqtisadını chet ellik ecnebilerinin qo'lidan qutuldirib qoladigan. Bunda Mısır bankası kuruş chaqirqi yanılandi deydi. Ala anna hadi da'wa lam yuqaddar laha an tatahaqqaq illa ba'da 40 sana ala zuhuriha ala yad Muhammad Talat Harb. Lekin bu chaqiriq vujud chiqmay faqatlan o'sha o'y fikr o'ttirga chiqqandan tortib 40 yil o'tgandan keyin andin Muhammad Talat Harbning qo'lida amalga oshishi shunda ezilib ketgan edi. Yani Muhammad Harbning qo'lida andin vujud chiqqan. Uninggacha vujud chiqishi kutilmagan, nisb bo'lmagan, lam yuqaddarlaha nisb bo'lmagan. ولد محمد طلعت حرب في 25 نوفمبر 1867. 1867 yılı 25 noyabrda tug'ilgandi. في ناحية قصر الشوق التابعة لحي الجمالية بالقاهرة. قاهرة جمالية mahallesiga tabi bo'lgan Şoq qasri tarafida tug'ilgan. Qasr Şoq degan Necim Mahfuzning romanining bir qismi. Şu sen tarafga ketsangiz shu. Qadrim bor bo'lmaydi. Nahiye deyman. Ya şu taraflar bizniki nahiyamiz. Ash tarafga tug'ilgan. وكان والده موظفا في مصلحة السكة الحديدية. Onun otasi temir yo'l idorasida kadrda. وبعد أن أتم تعليمه الثانوي بالمدرسة التوفيقية في القاهرة. قاهرة ذيك توفيقية مدرسة طلق أطرا o'qishini tamomlagandan keyin iltahaqa bi madrasatil huquq al-Xidiyaviyya fi Agustus 1885. Xidiyaviyya yani shu chaqdagi podshohning unvoni, shu podshohlik Xon Jamoat qonun madrasasi degandek shu maktabga kirdi 85-yil Agustusda. Va hasal ala shahadati diplomini oldi. Kama hasal ala martabat sharaf fi imtihanat at-tarjima. Şundaqla tercüme imtihanlarda a'lochi martabani oldi dedi. Ve kanat al-lughat al-ajnabiyya allati yujiduha hiya al-fransiyya. Bildigan chet el tili Fransiya tili. Al-awamil mu'assira fi tashkil fikri. Uning tafakkurini shakllantirishda ta'sirlik bo'lgan omillar.
تشربت طلعت حرب الروح الوطنية في مدرسة الحقوق الخديوية التي كانت في ذلك الوقت تشهد نشاطا وطنيا كبيرا يقوم به الطلبة. طلعت حرب أشو خديوية قانون مكتبة vatanparvar ruhni singdirdi, o'zlashtirdi, sumirdi. Allati kanat fi zalikal vaqt, ashu maktab shu chaqda tashhadu nashatan vataniyan kabiran yaqum bihi talaba. O'quvchilar elib berayotgan nihoyat keng ko'lamdagi vatanparvar faoliyatiga sahna bo'lgan edi. Tashhad degan ko'rgan shu chaqda hozir bo'lgan, guvoh bo'lgan manda, lekin bu yerda shuni sahnasi bo'lganda, o'rni bo'lganda وكان الزملاء طلعت حرب في المدرسة طلعت حربنا مكتبك سوقت الشلردين زعماء وطنيون أصبح لهم اسم مشهور في المستقبل كين كتغلادا نهاية مشهور تنود كتكن وتنبرور داهلا سوقت سوابته مثل مصطفى كامل ومحمد فريد. مصطفى كامل ومحمد فريد ما مشهور كشلا. كما كان يدرس له وطنيون مرموقون مثل عمر لطفي مؤسس الحركة التعاونية الزراعية في مصر. يعني تخا الثلاث حركات مكتبتا نهاية كوزجي كورنجان وتنبرور مدرسلا درس برتا مثلا عمر لطفي بو مصردaki زراعة ساعتك همكارلق حركتنا كروبوشي تاري. وحسني ناصف الشاعر والمثقف الكبير وكتب زيالي وشاعر حسني ناصف أختصلق التاريخ. وقد أتيح لطلعت حرب أن يتعرف على أساليب رأس المال الأجنبي في نهب البلاد. طلعت حركة شتال ياك أجنبي لا مبلغ لنا مش مصر ديارنا كيف بايلق لنا بلاد طلعت كيف أسلوب لنا تنب بيتش فرصة بولده نهب ديان بلان طلع أتيح ديان فرصة بولده أتيحت الفرصة بعد تخرجه من الحقوق. حقوق ديان مش قانون فاكولتيلر قانون مكتبنا قانون اش قانون مكتبنا تجنن كده عندما عمل في الدائرة السنية عالي دائرة سنية دي عالي يقرأ مرتبة عالي دائرة سمت قيران شغالة وعالي دائرة متأسسة وهي أراضي الخديوي إسماعيل التي كانت مرهونة مقابل القروض التي اقترضها. ودائرة سنية ديان عالي رايون ديان لك أشو زمن الله خندا زمن تأسسة بو خديوي إسماعيل يعني مثلا شو شغل فالشاسة أنجلاتون قرض آغام قرض لاغي قرضا رهان قويغان زمن الله تري رهان ديكي زمن الله كان. ثم تقرر بيع هذه الأراضي وفاء للديون التي كان أصلا للأجانب. كينشا شتألكلانن قرضوغان أشو قرض تلاش üçün وفاء ديگن أشو تلاش beriş üçün tulash üçün musulmonlarning setish qarorida. Ya'ni bu chetlikdan qarz olgan, chetildim. Qarz olgan bu qarzni keyin g'ach to'layolmay qolsang cho'lsa, mazmun ran bo'lsin. Ya'ni uni to'layolmagandan keyin qanday qiladi? Ziminni setilgan. Va kana mansab Talat Harb vaqtaha mudiran li maktab tasfiyat al-munazaat. Talat Harbninki mansibi shu chog'da talash ta'sisini bartaraf qilish ishxonasining mudiri edi. وفي عام 1905 منطقة الباشنجيلة ترك طلعت حرب العمل الحكومي. طلعت حرب حكومة خدمتنا تشرته وعين مديرا لشركة هامة من شركات استصلاح الأراضي هي شركة كوم أمبو. مهم شركة لازم برجع مدير خلص تايلاند ده وشركة بوسا كوم أمبو شركة طلاق بوجا شركة لبنان مهم شركة لبنان برسة استصلاح الأراضي جام بوجا إيش. وكان اختيار طلعت حرب لإدارة هذه الشركة دليلا على ما تمتع به وقت ذاك من مهارة وصلات مع رجال المال في مصر. أن طلعت حربنا مش الشركاتنا باشقرشتا طلاش نمن بالبرتاسة دليلا على ما تمتع به وقت ذاك من مهارة وصلات مع رجال المال في مصر. مصر ديكي مال واقتصاد çoğ adamlar bilen münasebette yakın boğaçka ve muş işlerde mahareti boğaçka tallandı diyenge delil idere. Yani bunun mahareti vardı. Yani kısas şunaslarla baylarla münasebete yakındı. Tematta bihi diyen aşında bir sıfatke ige boğan yani. Yetematta'u bi maharetiyle manda mahareti var. Yetematta'u bi sum'atin tayyiba diyen yakşı namı var.
وكان رجال المال وقت ذاك ثم الإجلرة شون اقتصاد إجلرة شو شغلة معظمهم من اليهود المصريين مصرلق يهودي لادن ترك تفتك قسمه الذين كانوا يلعبون دورا هاما في الاقتصاد المصري ولا مصر اقتصاد ذا نهاية مهم رول oynaytdı. وقد عين أحدهم فيما بعد ularning biri keyingi vaqtlarda vazira lil-maliyat al-misriya Misr maliya ministri bo'lganda unda tayinlangan. Va u Yusuf Qatavi Pasha. Yusuf Qatavi Pasha degani shu Yahudiga shu chog'da maliya ministri bo'lgan. وفي عام 1908 yılı استقال طلعت حرب من شركة كوم أمبو شركة استقالت وبرده ليصبح مديرا للشركة العقارية المصرية التي كان مجالها أوسع بكثير تجارة ساعة حالة دائرة تخمة بكان بولكت كان عشان مصر yer mülk şirketiga müdür bo'lish uchun anında ispaso dedik. عقارية yer mülk dedik. ففي حين كانت عمليات شركة كوم أمبو تجري أساسا في مديرية قناة بمصر العليا كوم أمبو شركتنك الشركة اللي تجارة مصر منك üstün tarafındaki قناة ولاية ده يعني شهر ده بلغ كلواتقان بوسا فإن مجال عمليات الشركة العقارية المصرية ما كين مديرلقنا قيغان مصر يرملك زمن تجارة شركتنك شركته كان يشمل الدلتا المصرية مصر'ның daryo cho'kildigan taraf qismini o'ziga oladi. Delta degan mesela daryo bor. Bu daryoni unda kelib oyog'i yoki cho'kildigan yeri shoxlab ketdi. Mesela qo'mi darafidek undan bo'ldi. Shu shoxlab daryo quyilgan ziminlar delta. Daryo delta. Ya daryo delta. Shu Misr'ning Nil daryosining deltasini o'z ichiga oladi. Ya'ni o'sha shimol tarafi Iskandariya, o'rta Oq dengizga qaraydigan shu tarafdagi ziminlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni Afrika janubida chiqqan bo'lsa, mana shimolni qoplaydi dedi. Ya'ni taqriban kengaytirilgan faoliyat doirasi. وقد سمحت ملكيات الشركة الواسعة في مديرية الغربية لطلعت حرب بالتعرف على كثير من عائلات الأعيان الباردة. مش شركتنا كان يجلك دائرة غربية ولايتك غربية إلجتك كان يجلك دائرة طلعت حرب شو جايدك أن كذكرنجان yüz abroyluk ailelerden nurhunna tonup besiş fırsatını bade. El-a'yan diyen yüz abroyluk diyen. Semahat diyen tesirde yapıklı diyen buldu. Lekin yada asla buna tonuş fırsatıga erişenmeydi. Lekin manda boğan diyen eriştirdi diyen. Semahat diyen eriştirdi. Fırsat eriştirdi. Göz görüngen. Gözgü çelikkan narsı bade. يعني سمحت بالتعرف مش تنشون الشقة سترفده. وقد كان عمل طلعت حرب في الشركة العقارية المصرية نقطة تحول في حياته. طلعت حربنا مش مصر يرملك زمن تجارة شركة ده كيغان شيء طلعت حربنا حياتك برلش نقطة بوغانته تحول ديان برلش نقطة ديان نقطة. فبالإضافة إلى أنه تدرب على الأعمال المالية على يد خبراء مهرة مثلا usta tecrübelik bilim ilgilerinin konuda maliye işlerine çeniqqanның üstüge fakat utiha lahu yani tehe onunla manda fırsatın buldu. Al-istila ala hada al-menjem min al-zahab al-musamma bi meydan al-mal. Mal meydanı deb atalgan muşu altından boğan muşu kanını obdan kırıp biliveliş fırsatına ega oldu. Yani kan bayrak degan muşu mal ticaret dünyası. O 300 milyon dünyası ilatkan maman şunun mablag salatkan muşu sahani obdan bildi. İttila kırıp sonu da bildi. Kırveliş bir zavatning unda ishbati ko'rolmizga yardım ekan. Buni
bu Mısır'da bo'lgan tüm mal dünya hareket ticaret işlerini dağın kırıyordu. Mencem diye kan. Bu altın kanı da tabii. Şu ticaret meydanına altın kanı da versin. Mal mülk soda nasıl bulduğun şu meydanı da versin. Bazanı da versin. Sanat, mal, iş dünyası da versin. وَالَّذِي كَانَ يَغْرِقُ مِنْهُ الْاَجَانِبُ وَالْيَهُودُ Şu kandın Yahudiler ve Ecnebiler uçumlap edivatkan alet bitti. Gurfeten diye dedi bağı Talut Cahil'in sırgıda. İlla men tarafa gurfeten diye dedi. Ve fil vakti nefsi aynı çağda edrake enne istiqlal Mısır el-siyasi الذي يحارب من أجله المصريون لن يكون له قيمة إذا لم يستند إلى استقلال اقتصادي قوي وإذا لم يسيطر المصريون على اقتصادهم. Aynı çağda şunu belirtti. Mısır'ın siyasi müstakilliği, Mısırlıkla koluğu keltiriş için uğraşılıvatkan bu siyasi müstakillik bunun hiç kadar kıymet olmaydı dedi. Eğer müstakil bir iktisat dayanmasa o siyasi müstakilliğinin kadar kıymet olmaydı. Yani siyasi cihatta müstakillik, iktisadi cihatta başı boğulap, başkanının koçkulap yana bir taraftan boğulap kaladı dedi. Ve idâ lem yusaytirul Mısriyun ala iktisadın. Mısırlıklar özünün iktisat, mal mülkiye ilgi bulanmay kalsa yani o siyasi müstakilliğinin manisi olmaydı diye düşünüp etti. وقد أتيح لطلعت حرب وقت ذاك أن يعمل كوكيل لعدد من ملاك الأراضي المصريين البارزين. طلعت حرب كاش şu çağda Mısırlık közkürengen bazı yer mülk ilgileriga vekil sifatida iş qilish fırsatı bo'lgandi. Yani mesela mallakul aradi degan diyorimizdagi o'z vaqtida pomishlar. Mallakul aradi degan shu pomish. Yer egilari degan. Kevakil. Şunun vekil sifatida ana pomishlar bazarning yerning tijorat ishlari uni ilsatish uchun chiqishni bilmagan ekan. Şu bizga vekil bo'lib qolsa bizning advokatimiz bo'lib qolsa mana shuni qilib qolsa degan istagan bo'ladi. Ve min haula Fuad Salim el-Hijazi ibn Latif Salim el-Hijazi. Latif Salim el-Hijazi'nin oğlu Fuad Salim el-Hijazi mi bardı şu yerlilik ilgilerinin içinde. Ellezî kâne min eş-şahsiyatil vataniyetil amme. Bu sorunlarda tanılgan vatanperver şahslarının biridir. Ve Ahmed Belir Başa الناظر السابق للدائرة الثانية أشو آلي رايناغو الفادشالق زمنن ناظري أحمد بليغ باشا شنو غمو وكيل وغان والأهم عمر سلطان باشا ونطلع مهمتها ذكرك مهم بغنا عمر سلطان باشا تري bu أبرز أعضاء عائلة السلطان ذات النفوذ الواسع في مديرية المنيا منيا الستان Ken nüfusla ilgi bo'lgan sultan cemaatinin en ko'z ko'ringan shaxslardan biri edi. Minya degan Misrning bir ilchisi, bir shahri. Ma'muriy bir doirani bildirdi. بما أفاده في إقامة علاقات مع عدد أكثر من أقوى العائلات. Aşılarla tanışkanlıkta en küçük nüfuzluk ailelerden köp ailelerle münasebet orantısında faydası buldu. Ve el alakat التي أفادت فيما بعد في تأسيس بنك مصر. Keyince Mısır Bankası kuruşta onunla faydası etken münasebetler müşerek. Ve fi hadin satrati min hayat Talat Harp, Talat Harp'ın hayatının muşu baskıçıda inkarata fil hayat siyasi hayatta çekip gitti, kirip gitti. İnkarata yani kirip gitti. Arlaştı. Ve kâne ala sıratın bil hizbul vatani. Şu çağda Vatan Partisi ile münasebet vardı. Ve ketebe Mustafa Kamil makalen fi sahifetil liva. Tuğ diyen gezette Mustafa Kamil makal yazdı. Hemme fihi Talat Harp. لكونه أول مصري يعين مديرا لاثنين من أهم الشركات في مصر. Mısır'daki en büyük şirketinin müdiri kılıp tayinlengen destekli bir Mısırlık buluş tutulan Talat Harp'ne aşı makalesinde tebrik edilgen. Bu şirkette Vadi Kum
Ambu ve şirketul akariye. Bu iki şirket kum Ambu vadisinden yer mülk ticaret şirketi. Ala ennehu indama allafa Ahmed Lütfü Seyyid Hizbel Ümmeti fi am 1907 Irak 1907 yılı Ahmed Lütfü Seyyid Ümmet Partisi'ni kurgan vaktida indamma ila hadal hizb Talat Harb muş partiga qo'shildi. Ve zahara ismi Talat Harb baynal a'da al-muassisina li sahifatil jarida. Yana Talat Harbning ismi al-jarida degan mush gazetni qurg'uchi a'zolar qatorida şu Talat Harbning ismi chiqdi. Ve ya sahifati Hizbul Umma. O gazet bo'lsa shu Ummat partisining gazeti edi. وكتب عدة مقالات فيها في سنوات 1907 و8 وأشجزتا من 1908 yıllar aralıklarda bir qancha maqolalarni yozdi. وقد وقف طلعت حرب موقفا وطنيا من مسألة مد امتياز شركة قناة السويس. طلعت حرب Suez kanalı şirketininki imtiyaz vaktini suzaş meselesinde 1910 yılı vatanparvar mevkada tuğan teri. Qanot Suez şirketi chet-elliklar egallab olgan şirket. Şu imtiyozni bu şirket falan chaqqicha Suez kanalini boshqarib kirgan kirimdan buni shu oladi deydigan imtiyozni yana uzun muddat suzash masalasida yo uzun muddat suzab bermamizda cho'ng turganmiz. عندما سعت الشركة الأجنبية chet-el şirketi لمد امتيازه 40 عاما لينتهي عام 2008 بدلا من عام 1968. Chet-el şirketi özünün imtiyazını 40 yıl tuzaşın hareket qilgan vaqtida 1968 yılı tugashining o'rniga 2008 yılı tugasin deb 40 yil yana uzartman degan chog'da vatanparvar mavqega turgandi. وأثار هذا الطلب سخطا ومشاعر حادة بين الوطنيين المصريين. ومش طلب الشركة من chet-el şirketinin müşterileri vatanparvar Mısırlılarning arasida norozilik va keskin achchig'lanish tuyg'ularini qo'zg'agan edi. Norozilik tuyg'usini qo'zg'agan. Norozilik. Mashaariga hissiyat bo'ldi, tuyg'u hissiyat. Hadda degan naytanda keskin. وقد شكلت الجمعية العمومية وهي المجلس النيابي الثاني إلى جانب مجلس شورى القوانين. Bu umum platası deyilən Cemiyel Umumiye bir heyet teşkil etdi. Lejne deyilən. Bu umum platası iken Kanun Şura Meclisi'nin yandışıp ikinci bir halkı vekillik kılgan bir kurultay iken bu. Bu umum platası lejne xasidimizni kurdu deyilən. لدراسة المقترحات تكلنا مذاكرة الشؤون وكلفت اللجنة طلت حرب بإعداد تقارير مش هيئات طلت حربنا دوكلات تيالشقا تكتبدا شو وظيفة تشده وقد حدد طلت حرب في هذا التقرير طلت حرب أذن دوكلات دا الخسائر المالية يعني مالي زيانلانı بكتير التي ستتعرض لها مثل نتيجة لمد الامتياز. الشركة كان امتيازنا uzartıp beriş neticesinde Mısır düşkülüdüğün mali ziyanlarını inip bitti. Mandalında ziyan babını sözüp bahsedeceğiz. El-emrullezî etâhe lil-mu'aridîne hüccetin kaviyye li-rafd el-mad. Muşu iş, yani aş dokulatta Mısır'ın ziyanını bayan kılışı Muşu imtiyazını uzartıp verişke karşı kılışçılarga uzartıp verişini red kılışta küçük bahane buldu. Ve fi nefsil an şu jile asları Talat Harb kitaben bir unvan Qanat Suez. Qanat Suez kanalı diyen bir kitapını çıkardı Talat Harb. Avdaha fihi o kitapta izahlattı. Ra'yahu fi meşru' meddül imtiyaz. Aş şirketinin imtiyazını uzartıp veriş planıyla özünün göz karışını izahladı. قال فيه بالحرف الواحد ونودا مش أيضا مش نادر بالحرف الواحد يعني أيضا براد أزجر مستن أيضا من نادر نرى المشروع من كل وجه قلبناه عليها مشروعا ضارا لا تصلح الموافقة عليه. Biz muş planını yani şirketki imtiyazını uzatıp bir planını örüp çörüp teşvigen hem taraftan elitleysa kallabna alaydigan aşınga örüp çörgen taraflarını hemmini közüp tutup elitleysa meşruan darran ziyanlık plan deb qaraymiz. La tas'ul muvafaqatu alayh
Onunğa ma'qul kirish qat'iy to'g'ri bo'lmaydi. Tansirul iqtisodil misri. Misr iqtisodiga yordam qilish. في عام 1911 كانت فكرة إنشاء بنك مصر قد أصبحت مطلبا للوطنيين المصريين. من تقولون برنجيلة مصر بنكسنا قروش أوي فكرة مسألة ده مصرلق وطن پرورلا üçün bir talep şekliga kepağın tere. ولذلك شنو üçün عندما انعقد المؤتمر المصري الأول في إبريل 1911 منتقزم برنجيلة أبريل ayda birinchi Misr qurultiyi eshilgan chaqda mu'tamar degan qurultay, ya'ni cho'ng yig'in demoqchi. Iqtarahat lajnatuhu ashu qurultayning hay'ati taklif fikr berdi dedi. Bunda vujuba insha bank Misr bi ru'us amwal misriya. Misr bankisini Misr sarmoyasi bilan qurib chiqishning lozimligini taklif berdi. Va qad ra'a talat ziyadat ash-sharh fi iqtirah al-lajna. Talat har qanday mushu hayatning bergan taklifini texmo ortiqcha izohlash kerakligini muvofiq ko'ribdi. فوضع في سنة 1913 كتابه المشهور علاج مصر الاقتصادي ومشروع بنك المصريين أو بنك الأمة. شنو ده؟ منتقد onun içinciyle meşhur kitabını yazdı dedim. Mısır'ın iqtisadi müşkilesini hal qilish, Mısırlıklarning bankasini qurish plani yoki ummat bankasini qurish plani degan kitabini yazdı. وقد ألم فيه بحالة مصر الاقتصادية منذ عهد الخديوي إسماعيل. أش كتاب ده مصرның iqtisodiy ahvolini Xudyoy Ismoil davridan tortib bayon qildi dedi. Alamma degan ancha tilga oldi degan ma'noda. To'xtaldi desak bo'ladi alamma. واستعرض المحاولات التي بذلت في سبيل إنشاء بنك مصر. Misr bankasini qurish yo'lida sarf qilingan kuchlar yoki urinishlarni bayon qildi, ko'rsatdi. Istara deganda ichib ko'rsatdi, yeyib ko'rsatdi. Muholat degan urinishlar, budilat degan sarf qilingan, urinishim qilingan tirishchiliklarni hammani ko'rsatdi. Yattali'u bi muhimmati iqtirad al-misriyin va at-ta'amul ma'ahum. Bu banka vazifasida Misrliklar qadrish va ular bilan pul-mol ishlarida muomala qilish vazifasini o'z ustiga oladi. Yattalar degan ustiga oladi, bo'yniga oladi degan. Va bayyana bil arqami wal waqa'i al hajata ash-shadidata li insha'i hadha al-bank al-watani. Yana transferlar bilan, vaqalik bilan mushu vatan uchun qiladigan bankini qurish uchun ehtiyojning naqadar zo'r ekanligini bayon qildi. في ذلك الحين أشتغلادا كان الواقع الاقتصادي للبلاد يدفع الكثيرين من كبار ملاك الأرض جديا للتفكير. أشتغلادا يورتنك اقتصادي أمليته زمن إجلرنن çoğlarına, yani çoğ komşularına deyimiz. Estayidil oyunuşta elip barıqtı. Ciddi degan estayidil, ciddi qarash degan ma'noda. Mullakil ardni zemin egalari yoki kommunistcha desak komishlik deymiz. Faqad kanat ruq'atul ardi zira'iyyati mahdudatan. Chunki terilg'i zeminning parchasi, ko'lami cheklanadi. Ruqa degan parchasi. Ruqa deganda bir parcha raq degan bo'ldi. Yoki raqa desak yamudi degan bo'ldi. Lekin bu yerda bir parcha zemin. Terilg'i zemin parchasi cheklik, ya'ni mancha ming hektar bilan undan ortiq emas, qolgan sahro. Wa kanat as'aruha tatajayadu bistimrar. Ashu terilg'i zeminning bahoti uzluksiz o'sib turibdi. في الوقت الذي انخفضت أسعار المحاصيل بسبب سيطرة الاستعماريين والرأسماليين الأجانب. Şu şartın özüde ecnebi sermayenin ve cihangirlarının kontrollü sebebiden, yani ilki kirgüzarlık sebebiden mahsulatlarının ki bahası çöllep ketkendir.
ولم يعد استثمار المال في شراء الأرض يحقق الربح المنشود. زمن سفرش شدا في المال مبلغ سلف عند أوتو عند خلش شدا كوزلنген fayda çıkmaydı. Menşur diyen közlengen. Meblag sırış ağıtışın. Esli kolda mesela 1 milyon pulu olsa buna biz ağıtmaktan. Bunun cıkrak ağıt çeken demek. Bunu kadar kılmaz. Zemin ep koymuş. Zemin ep koysak 2 yıldan 3 yıldan iken bahsi ösüdü. Çıkanırken bizim pulumuz ağıtı denge. Muşunda pulunu ağıtaydı desek közlengen faydını tapmaydan bulup kaldı bu. Samariyin ve rasmaliyin. Hepsi 50'lik meblag siler. Rasmaliyin. Meblag sahipçiler, meblag ilgileri, sermaye ilgileri deniz. Rasmaliyin. Kapital ıslah. Kapital ıslah. وقد نبه طلعت حرب إلى هذه الحقيقة في وضوح فقال طلعت حرب مش حقيقتك إنك تنبيه ركويدي دقت قلنا ما من دبر حقيقة وعدت أجهلن ركويدي نبه ريان أجهلن رده أجهلن ربطه دخل في يد كثير من المصريين أموال كثيرة في السنوات الأخيرة كبنج مصرلقلان قلغا مشاهد كينكي إلا دا نرغم ململك كردير Köpüncü Mısırlıklarının koluğa kinki illada nurgun mal-mülk kirdi. Fâfî mesta'maluha aşı mal-mülk ne işletişti bula? İsta'malu mu'azzamaha fi nev'al istismârillezî elifuhu. Koluğa çıkan mal-mülkün köp kısmını ula özü adetlengen, küngen, avutuş türüge işletti. Ve huve şirâl aradi. U bolsumu zımın setüleş. Ve tehâfetû aleyhi hattâ aglav temanaha. Onunla özünü urdedi. Tehafut diyen özünü uruş, özünü etiş diyen. Tehafutun felasifadır kitabı o. Gazali'nin. Tehafut diyen üstüne talim gam olsun. Özünü önde etip urup, özünü halaketke ölüktüğün, özden dügen diyen manada diyen. Onunla tehafutta bir diyor. Ve zimin setölüşkan özünü etip, ahire ziminin bağısını üst ürettirdi. Hem madem zimin alımızda qo'ldagi mablag'ga zimin olgandan bahsi o'sib ketdi. Hada hasanun, bu yaxshi. Nima uchun yaxshi? Chet elliklar ziminni misrliqlarni sotolmaydi, misrliqning qo'lida qoladi. Bu tarafı yaxshi. Walakin idza nazarna ila majmu' al-ummat al-misriyya, lekin biz umum Misr ummatining to'plamiga qaragan bo'lsak, hal najidu iradaha qad zada bi intiqal al-faddan min yadin li ukhra. Çünkü umum Mısırlıkına hal kıladan olsak, bir faddan mesela, bir modek zimin, falan akının koldan, pökün akının koluğa yütkülüşüden, onundan kildiğen gale, usul, ağıt kaldı mı? Bir koldan bir kolu yütkülüşüden, mesela 5 tağa buğday usul verdiğin zaman, 10 tağa verdiğin bulduğum bulmadı. Yani şu 5 tağa usul verdi. Demek, anını kildiğen ünüm üzgermedi denge. Faddan diyenine, Mısırlık'ın bu bir modek nesiken, 200 kvadrat metre kelime deyken. Bu çoğunken, 10 model nasıl şey? Bizim o 622 kvadrat metre ma, bir mo. Yani bu amdımda 20 metre, 30 metre nasıl? Bu çoğunak mo deyken, metresi mo deyken. İrad diyen, aşı zimindin kulluk kıldıgan usul. Ve huve, bi'aynihi. Aşı usulun özü şu yana. Bu kudum bu kulluğu ötse zimin, kıldıgan usul, yani okşaş, özü şu. Yu'ti iradahu mahma irtafa thamanuhu. Bunun bazı her kanca ösep kesse, yani şu 2 tağa buğday sıkılan boş, 2 tağa buğday sıkılan. İnne tilkel emval allati dakhalat fi yad al-Misri ve istamalaha fi shira' at-tin, yani al-aradi, ذهب معظمها هباء في زيادة ثمن الأراضي بتهافته على شرائها. Qarşı Mısırlıklarının koluğa kirgen mal-mülkler, bu mal-mülklerini Mısırlık ne işletken? Qarşı layını satılışka, yani ziminini satılışka işletken de, bu pul malının kök kısmı, qarşı bahane üstürütüş, zimin bahasını üstürütüşte çam tuzanlap bekar ketip kaldı dedi. Heba'en diyen tuzan. Heba'en menfura, bu Kur'an-ı Kerim'de. Qanda kattasi bitahafuti ala shira'iha. Aş zimin satılışda hemmesi özüne zimin satılışda etip, başta zimin satılağılıktan, aslideki 1 milyon kaldığan ziminini aldık, 5 milyon kaldı. Şu milyon bakar ketti degenge. Lekin şu ziminin aldığan 1 ton olsa, yani şu 1 ton olsa. Bu anda umum aholiga qarab diyen var, lekin bir kişi şahsen bunda qarasak,
1 million olgan bo'lsa, keyin unda 2 million setish mumkin. Bahsi ekanligi. Uningga nisbatan foyda kirim bo'ldi. Lekin ma'lumda butun bir millatning milliy kirimga qarab bunda hisob qilyotgan. Ya'ni shu ziminlarni bir-biridan setib olmay, ash qo'lda turavergan bo'lsa, bu 5 millionga zimin setib olgan 5 millionni bosh bir sohada olgan bo'lsa, ya'ni shu zimindan keladigan buğday, shu aynan yana misrlikning qo'liga kiribdi. Xalqning qo'lidagi mablag'lar bosh sohada yana jiq kirim qildiribdi. Ma'lum hisobshunosningki umum bir bunda qaragan nazarim. Bir shaxsga qaramay umum millatga. Va adami tanwi'ihi turuq istismar malihi. Demak, zimin sirlashga o'zini o'g'allikdan va o'zining mol-mulkini, sarmoyasini avutish yo'lini turli qilmaganlikdan shunda beka bo'lib ketdi dedi. Tanwi' degan turmutur qilish. degan şey bo'lsin. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.